Champions League kuri stade Signal Iduna Park. Ekipe ya Borussia Dortmund igiye kwakira ekipe ya Celtic Glasgow yo mu gihugu cya Ecosse cyangwa se Scotland, ni bya bihugu by'ubwami bw'Ubwongereza. Hanyuma kandi mu gihugu cy'Ubuholandi ekipe ya PSV Eindhoven iraza kuba nayo imanuka muri Champions League, baraza kuba bari mu rugo bakira ekipe birumvikana match yabikomeye cyane baza kwakira ekipe ya Sporting Club di Portugal, birumvikana ni kuri stade Philips Stadion yo mu mujyi wa Eindhoven. Hanyuma kandi so mukino gusa imikino iraza kuba ari myinshi, uraza guhitamo wowe match ushobora kureba pourquoi pas ushobora no kureba match zose. Indi match navuga ihari ni match zaguze ekipe ya Bayer Leverkusen yo mu gihugu cy'Ubudage n'ikipe ya AC Milan yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Match nayo ikomeye cyane hagati y'amakipe afite abakinnyi mu by'ukuri bafite tara, abakinnyi bafite impano, abakinnyi bazi umupira mwinshi cyane ushobora kuza mu by'ukuri kwirebera kuri amasaha y'umugoroba cyane. Indi match rero ihari ushobora kureba, ndazamuka nihuta cyane kabisa kuko mfite iminota mike cyane. Match nakorekera kureba yindi ni match izaguze ekipe ya Inter Milan n'ikipe ya FK Crvena Zvezda yo mu gihugu cya Serbia. Inter Milan irazkwira mu rugo ku kibuga cyayo San Siro banakunda kwita Giuseppe Meazza, ni match ikomeye cyane. Hanyuma kandi ekipe ya Slovan Bratislava yo mu gihugu cya Slovakia irazkwakira ekipe ya Manchester City. Byitezwe ko Pep Guardiola aza gukinisha ekipe ya kabiri kugira ngo azigamire abakinnyi weekend ya Champions League, weekend ya shampiyona y'Ubwongereza, nyine weekend Man City imanuka mu kibuga nk'ibisanzwe muri Premier League. FC Barcelona yatsinzwe match ya mbere batsindwa na Monaco, barazi ko bari mu rugo bakira ekipe ya Young Boys Bern. Hanyuma kandi ubwo indi match nakubwiye ni match zaguze ekipe ya Arsenal n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Amakuru yihuse cyane muri ekipe ya Arsenal kandi meza nuko mediateur baguze muri ekipe ya Real Sociedad yitwa Mikel Merino yamaze kugaruka mu myitozo kandi ari mu bakinnyi baza kuba bahari rwose uyu mugoroba. Mikel Arteta ashatse yamukinisha kimwe n'uwitwa Takahiro Tomiyasu w'Umuyapani nawe araza kuba hari ameze neza cyane. Hanyuma rero nkwifuriza umugoroba mwiza cyane, reka amahumbezi akomeze ku isaha saa 11:15 ni ikiganiro Itetero nk'ibisanzwe. Yene twa Lorenzo Christian Musangamfura, umugoroba mwiza cyane w'uwa mbere ukwakira umugoroba kandi wa UEFA Champions League ku banyamupira.